Ulian cemburu, Sugiono alias Sugi kepetengan. Ia nebek Edward Valerian Gading alias Edo pas sedang ngajak kabakne. Kejadiannya anto di muka kosne korban di Jalan Tukat Petanu Gang Kuntul nomor 12 Panjer Denpasar Selatan, tugas Rabu 27 April. Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Maditeja Dwi Permana nyelasang awalnya pas jam 7 peteng uli keterangan anak loh Madan Isna Utani alias Karisna ani ngoyong di kosne anto. Saksi ningeh adik-adik anak uyut. Mareng ngecek keluar kamar, saksi ninggalin korban ajak pelaku mecakuran di muka kosne. Setonden mecakuran, ajak kedadu anak saling tangtangin lewat telepon. Sialne, Isugi ngisi senjata tiuk sangkur. Ento anggone nusuk Edo ditundone, basangne ajak lengene. Mare ninggalin korban bek kaput getih, saksi Karisna langsung ide tulung. Banjarane langsung teke nulungin, sambil langen nelpon polisi. Pelaku langsung melaib. Korban langsung pelai bange aja ambulan BPBD Denpasar ke RSUP Sanglah. Tim Opsnal Reskrim Polsek Denpasar Selatan langsung nyelidikin ngalih pelaku. Pelaku tawange megai dadi operator di Cafe Alan Sedap Malam, Denpasar Timur. Uli informasi, Sugi sube melaib ke Jawa, petugas lantas ngepung ke Jembrane. Pelaku tangkep pas menek mobil travel lakar ke Jember, tugas 28 April jam 2 ngelemang. Mare interrogasine, pelaku ngaku cemburu ulian ningah kabar Karisna ajak korban lakar nganten. Pelaku sebet ulian iya ajak Karisna anak sube pitung tiban metunangan ben sube ngoyong dadi besi. Ajak kedadu masih sube nganten siri. Ulian rebute aja Edo, entu mekade Sugi cemburu sampai nebek korban. Tim Bali Express ngelaporang.